buri Imana ni gusezeranya amasezerano. Utegerezwa guhembuka, utegerezwa kuba mu masezerano uhembutse, ugasenga Imana, ukegera Imana. Iyo utegereye Imana, Imana izitinda amasezerano ikayatinza. Nicagiye abantu bazavuga ngo Imana yarabeshe. Ntabwo Imana izibesha. Banza wigenzura urebe neza kuko atari wowe yatindije. Iyo uva mu bushake bw'Imana none ukaja muri biriya, ukaja mu bintu n'ibindi, Imana izibanza ikerekerayo. Buri Imana iziduheza umugongo, rimwe na rimwe ikaduheza umugongo, twasenga ikazitureba igitsura, ugasa n'uhaye kubita ku rutare. Ariko kera uri mu bihe vya mbere, niko Yesaya yavuze ngo wibutse Imana, hariya muri 51 Yesaya, ngo wibutse Imana bya bihe vyawe vya mbere. Usaba Imana kugira ngo wongere uhembuke, usaba Imana ngo Imana yongere gutiza ibihe vyawe vya mbere, ngo ndetse uzibuke. Muzamwibuka ibihe byanyu vya mbere papa, muzamwibuka ibihe byanyu vya mbere, muzamwibuka za uramusho zanyu za mbere baze. Ariko Imana ni igitangaza, iramubwira ngo iminsi 40 bagiye batata igihugu, iyo minsi nzayikuba mu myaka 40. Umwaka uzozuwana, umunsi uzozuwana n'umwaka, kugira ngo bazerere mu butayu. Iyi minsi 40 bamaze batata igihugu, nzayikonvertiza, nzayihindura mu myaka. Umunsi umwe nzoza nk'uhwana n'umwaka wose. Nindangiza ibi myaka 40 bazerere mu butayu, iyi generation yose irangira. Kubera yuko Mose umugaragu w'Imana yaramaze gusaba Imana imbabazi, arabwira ngo Mana, Abanyegiputa nibamenya kuko bano bantu wabiciye mu butayu, ikintu ca mbere bazokugaya, bazovuga ngo nta maboko ugira yo kubashitsi Kanani wababwiye. Ijambo rya kabiri, indahiro yawe, ukuboko kwawe kw'uburyo warahiye ukavuga ngo nzobaha igihugu, none ubiciye mu butayu, bazovuga ngo ya masezerano wavuze ni ibinyoma. Kwa kurahira ukuri kwawe ni ikinyoma. Yazagabanya uburakari bw'Imana. Imana iravuga ngo ndavyumvishije rero, ariko rero icyo ngiye gukora, iyi generation yose, aba basore bose kugeza guhera ku myaka 20 ukazamura ukageza ku basaza, bose nzabica mbarimbura. Aba bana batoya basigaye nabo nzabadindiza mu butayu, bamara imyaka 40 mu butayu, bone kubaheza igihugu, bakuremo isomo. Muzi yuko buriya iyo twagomeye Imana, iyo tutumviye Imana, Imana izitinza amasezerano yacu. Bari baraciye tege. Haleluya. Ayo makuru ni maremare cyane, tuzayasoza ejo. Tuzagenda tuvuga buri gice icyo Habakuki yaza akivugaho, tuze kugera kuri iri sengesho yasenze riri mu gice cya 3. Ariko uyu munsi tugiye kuganira hejuru y'abagabo bamwe bari baracitse intege, bari barashonje mu buryo bwo mu mwuka. Nituzoza tuvuga gusonza, tukazamva yuko ari mu buryo bw'imifungurire. Iyi ngiyi ni ugusonza mu buryo bwo mu mwuka. Igitabo cyo Kubara igice cya 13 ku murongo wa 17, reka tuhasome. Imana yatanze misiyo imwe ku bagabo 12, ariko abo bagabo baza bavuga amakuru atandukanye kandi bagiye muri misiyo imwe. Bamwe bari barashonje, bamwe bari baracitse intege, abandi bari bakiri bazima bahembutse. Iyo turi mu murimo w'Imana, bamwe baba bacitse intege, abandi baba bahembutse. Izo kategori zose ziri konfonde ziba zirimo. Igitabo cyo Kubara cya 13 ku murongo wa 17 ariho dusoma, turaza gusimbuka. Mose abatuma gutata igihugu cy'i Kanani, arababwira ati muzamuke muri iyi nzira ica Inegebu, muzamuke mu gihugu cy'imisozi miremire, mutate igihugu, mumenye uko kimeze n'abantu bagituyemo, mumenye yuko ari abanyamaboko cyangwa ari abanyamaboko make, kandi yuko ari bake cyangwa ari benshi.
n'igihugu batuyemo yuko ari cyiza cyangwa ari kibi, n'imidugudu batuyemo uko imeze, yuko igoteshejwe inkike z'amabuye cyangwa isitati igoteshejwe, n'ubutaka bw'icyo gihugu uko bumeze, yuko bwera cyangwa burumba, kandi yuko igihugu kirimo ibiti cyangwa bitarimo. Mushire ubwoba, muzane ku mbuto z'icyo gihugu. Icyo gihe cyari igihe inzabibu za mbere zahishirizaga. Tugere kuri 26. Basohoye basanga Mose na Aroni n'iteraniro ry'Abisiraheli ryose i Kadeshi mu butayu bwa Parani. Babwira iteraniro ryose ibyo babonye, babereka za mbuto z'igihugu. Batekereza Mose bati, twageze mu gihugu wadutumyemo, ni ukuri koko n'icy'amata n'ubuki, ngizi n'imbuto zacu. Baracyariko bavuga amakuru meza bose. Hepfo gatoya, ariko abantu bagituyemo ni abanyamaboko, kandi n'imidugudu yabo igoteshejwe inkike z'amabuye, kandi ni minini cyane. Kandi twabonyemo Abanaki, Abameleki batuye mu gihugu cy'Inegebu, Abaheti n'Abayebusi n'Abamoni batuye mu misozi, n'Abanyakanani batuye ku nyanja no mu bibaya bya Yorodani. Kalebu ahoreza abantu imbere ya Mose ati, tuzamuke nonaha tuhahindure. Uwo ni umugabo wari uhembutse, kuko tubasha twe rwose kuhatsinda. Umvaga rero abatari bahembutse uko bavuze. Maze abantu bari bajanye nawe baravuga bati, ntitwabasha kuzamuka ngo turwanye abo bantu, kuko baturusha amaboko. Iyo ni ya delegasiyo imwe yose. 32. Babarira Abisiraheli inkuru y'incamugongo y'igihugu batase bati, igihugu twanyuzemo tugitata ni igihugu cy'umwiryane, kandi abantu twakibonyemo bose ni barebare. Kandi twabonyemo abantu barebare banini, Abanaki bakomotse mu bantu barebare banini. Twibonaga tubamezeho nk'inzige, nabo bakabona tumeze nkazo. Amen. Nashatse ko tuganira hejuru y'abantu babiri bari mu itorero. Buriya harimo abantu bacitse intege, hakaba n'abantu bafite imbaraga. Iyi yari delegasiyo y'abagabo 12 bari baratoranyijwe muri Isiraheli. Icyo ni igihe Mose yarayoboye ubwoko bwa Isiraheli habujana muri Kanani. Arababwira ngo nimugende muje gutata igihugu nzabaha. Iyo ni message y'Imana yari ibwiye Mose. Iramubwira ngo mugende ico gihugu muzagitate, mumenye nimba ari igihugu kimeze gute, kirimwo ubutaka bwera cyangwa gituyemo abagabo bameze gute, cubatse gute. Nimurangiza muzana amakuru, mumbwira amakuru. Uwo ni Mose umukozi w'Imana waridirije. Arababwira ngo ayo makuru nimumara kuyambwira, turagira icyo turi bukore. Abagabo 12 batowe mu miryango 12 ya Isiraheli. Ko murumva yuko batari abagabo bizewe? Amen. Bari abagabo bizewe, bari abagabo bafite icyizere, bafite n'ijambo, kugira ngo bagutoranye mu bwoko bwanyu, uba ari wowe userukira ubwoko bwanyu. Ni ukuvuga ngo hari icyizere baba bagufitiye. Amen. Ngo barangize bamaze kugenda, baragenda ngo batata igihugu. Abagabo 10 babona ukwabo, abandi 2 babona ukwabo. Amen. Ngo bagaruke bavuza amakuru, bamwe bazana amakuru y'incamugongo. Abo ni abantu bahwereye batakiba mu mwuka w'Imana. Bavuga amakuru y'incamugongo, baravuga ati igihugu twabonye koko ni cyiza, kandi kirera gifite umweru, dore n'imbuto twazanye ngizi. Amen. Baravuga ati n'umweru twazanye w'iki gihugu nguyu, murabibona kuko ari igihugu cera kandi kimeze neza. Ariko abagabo twakibonyemwo ntitwo bashobora, n'abagabo barebare b'abanyamaboko b'abanyembaraga.
ntitwopima ntitwokigeramo. Kandi bari bafite message y'Imana ibabwira kuko yabahaye kiriya gihugu izakiba. Muri mu kugira ngo abantu bari mu kunanirwa badafite amasezerano y'Imana se? Abantu bari mu gucika intege bafite amasezerano y'Imana. Abantu bari mu kubivamo bazi imbaraga z'Imana. Haleluya. Ngo barangize bibagirwa ukuboko kw'Imana babonye mu butayu. Nimwumva ukuntu abantu bateye. Bibagirwa yuko Imana ngo kumanywa yageze ibabera igicucu kibakingira abanzi babo. Haleluya. Mwijoro ngo ikababera inkingi y'urumuri ibamurikira. Ibyo barabibonye, ibyo bitangaza. Babona ukuntu bambutse inyanja itukura, bambukira ahumutse. Babona ukuntu bariye manu mu butayu. Ariko ibyo byose barabyibagirwa. Ngo babone Abanyakanani n'Abaheti n'Abayebusi ngo barabatinya, ngo baravuga ngo ubwo twabageraga imbere ngo twabonaga turi nk'amahanzi imbere yabo. Kandi siko bari bababwiye. Abo ni abagabo bari barahwereye batari bakigirira Imana icyizere. Kandi abo nabo bari mu matorero, bari mu makorari, bari mu bayumba. Haleluya. Abagabo babiri, Kalebu mwene Yefune na Yeshuwa mwene Nuni, ngo barababwira ngo nukuri koko ivyo bintu bano bagabo bavuze nukuri. Nukuri aya makuru bavuze nibyo. Abo bagabo bararemereye kandi barakomeye. Kandi bafite imbaraga. Kandi imidugudu yabo yubakishijwe amabuye. Ariko kandi kuko turi kumwe n'Imana yacu tuzabarya, tuzabafungura nk'abafungura umutsima. Ngo kuko ndi bafite ikibakingira na kimwe. Ese abantu bari mu gutinya ikiyemo? Abantu babonye imbaraga z'Imana, abantu bakabona Imana, abantu bakabona ibitangaza by'Imana. Delegation imwe izana amakuru abiri. Bamwe baza ari abagabo baca ubwoko bwose, iteraniro ryose rya Isiraheli babaca umugongo. Cyizere kirarangira. Ngo barangize bivovotera Imana. Abandi bagabo babiri nabo barahaguruka baravuga ngo ibi bintu bavuze sizo. Nimba Imana itwishimira. Ibo bahise bavuga ngo none aha duhaguruke, none aha tugende tuwahindure. Niko biri mu kugenda n'umurimo w'Imana. Bamwe bakavuga ati ibintu byose ibi byararangiye, ibintu byose iki kintu runaka ari kuvuga ntabwo cyokunda. Amen. Abandi bakavuga ati kirakunda, nimureke dukore gutya. Abandi atoya ndetse nyamuhiga nyinshi nizica abantu intege, bakavuga ati iki kintu ntitwokigera, ntitwonagishobora, ntitwopira. N'abarunaka barananiwe. Haleluya. Ariko Yeshuwa mwene Nuni arababwira ngo niba Imana itwishimira kiriya gihugu tuzagifata kandi tuzagihindura. Kuko yarazi imbaraga z'Imana, akamenya yuko atari kubw'amaboko yabo ahubwo ni kubw'imbaraga z'Imana. Arababwira ngo nimuhaguruke tugende tugihindura. Ngo barangize mu gice cya 14 Imana irarakara. Ibwira Mose, iramubwira ngo Mose, ngiye gukora ikintu gikomeye muri Isiraheli. Aba bagabo, ndahera kuri aba bagabo baciye ubwoko bwose intege, kandi aribo bagabo bari bizewe n'igihugu cyose. Ikintu cya mbere ngiye gukora, ngiye kubicisha mu giga baveho barangira. Uburakari bw'Imana. Nicyo Nehemiya yazasabira ubwoko bwabo, uriya sengesho yazasenga, yazasabira ubwoko bwabo ngo Imana ibubabarire. Kuko yarazi neza kuko Imana yari ifite kubateza amaboko y'Abanyakarudaya bakabarimbura bakabamara. Amen. Nibwo yasenze iriya sengesho, aravuga ngo Uwiteka we, hembura umurimo wawe muri uyu mwaka, mu myaka nkiyi wibuke kubabarira. Bwana sifiwe. Yarazi neza kuko ubwoko bwabo bwagenze nabi. Yarazi gazabu ya Mungu, yarazi uburakari bw'Imana kuko bubari hejuru. Haleluya. Ngo barangize Imana irarakara, iravuga ngo kubera ikintu bano bagabo bakoze nibo ndi buhereho bwa mbere, ndabica mbarangize kandi ndabicisha mu giga. Nindangize ndahera ku bandi bantu bafite ubwenge bazima, ndahera ku bantu bafite imyaka 20 kuzamura, abakwije imyaka 20 kuzamura, abo nabo ndabakuraho mbarimbura. Kubera yuko basuzuguye Imana,
bibagirwa icyo Imana yakoze, bibagirwa imirimo y'Imana babonye n'amaso yabo. Abantu bari mu kwibagirwa Imana babonye bagahinduka bakaja mu bigirwamana, bakibagirwa Imana yabiyeretse cya gihe bari bashonje, cya gihe bari bananiwe, cya gihe bari bafite intege nkeya, cya gihe bari mu bibazo, ariko Imana yamara kugupasa guke bukeya yagusubiza ukayibagirwa. Imana iramubwira ngo ngiye kubica, kandi iramubwira, ariko Imana ni igitangaza, iramubwira ngo iminsi 40 bagiye batata igihugu, iyo minsi nzayikuba mu myaka 40. Umwaka uzozuwana, umunsi uzozuwana n'umwaka, kugira ngo bazerere mu butayu. Iyi minsi 40 bamaze batata igihugu, nzayikonvertiza, nzayihindura mu myaka. Umunsi umwe nzoza nk'uhwana n'umwaka wose. Nindangiza ibi myaka 40 bazerere mu butayu, iyi generasiyo yose irangire. Kubera yuko Mose umugaragu w'Imana yaramaze gusaba Imana imbabazi, arabibwira ngo Mana, Abanyegiputa nibamenya kuko bano bantu wabiciye mu butayu, ikintu cya mbere bazokugaya, bazovuga ngo nta maboko ugira yo kubashitsa i Kanani wababwiye. Ijambo rya kabiri, indahiro yawe, ukuboko kwawe kw'uburyo warahiye ukavuga ngo nzobaha igihugu, none ubiciye mu butayu, bazovuga ngo ya masezerano wavuze ni ibinyoma, kwakurahira ukuri kwawe ni ikinyoma. Yazagabanya uburakari bw'Imana. Imana iravuga ngo ndabyumvishije rero, ariko rero icyo ngiye gukora, iyi generasiyo yose, aba basore bose kugeza guhera ku myaka 20 ukazamura ukageza ku basaza, bose nzabica mbarimbura. Aba bana batoya basigaye nabo nzabadindiza mu butayu, bamara imyaka 40 mu butayu, bone kubaheza igihugu, bakuremo isomo. Muzi yuko buriya iyo twagomeye Imana, iyo tutumviye Imana, Imana izitinza amasezerano yacu. Iyo twagomeye Imana, iyo tutumviye Imana, iyo twasuzuguye Imana, ya masezerano Imana yagusezeranyije iziyatinza. Muzi uko Imana igira ibigira nkana, niyo ya mbere. Haleluya. Imana niyo ya mbere kubigira nkana. Iyo wayitatiriye, iyo watatiye igihango cyayo, iyo wavuye mu bushake bwayo, ahantu wari kugenda urugendo rw'umunsi umwe, uzuhagenda imyaka 1000. Bwana sifiwe. Yabwiye Isiraheli ngo kubera kuko mwangomeye muri ubwoko butagonda ijosi, muzazerera muri ubu butayu, ahantu mwari kugenda urugendo rw'iminsi mikeya, muhagenda imyaka 40. Ko murumva? None si imyaka 40 umuntu ntaba amaze kuba umugabo ushingiye? Bamwe bashatse kare baba bafite abuzukuru. Tekereza rero, Imana iguhaye amasezerano, kandi rwari urugendo, Bibiri zivuga ngo rwari urugendo rw'iyinga rimwe, niko Bibiri zivuga. Rwari urugendo rw'iyinga rimwe kugira ngo bagere neza mu gihugu cy'amasezerano Imana yari yarababwiye. Ariko bagenda imyaka 40, kandi ngo bakazerera ahantu bavuye, ngo bagasubira bakisanga hahandi bari bacumbitse. Kubera iki? Gusuzugura Imana. Buri Imana ni gusezeranya amasezerano. Utegerezwa guhembuka, utegerezwa kuba mu masezerano uhembutse, ugasenga Imana, ukegera Imana. Iyo utegereye Imana, Imana izitinda amasezerano ikayatinza. Nicyagihe abantu bazavuga ngo Imana yarabeshe. Ntabwo Imana izibesha. Banza wigenzura urebe neza, kuko atari wowe yatindije. Iyo uva mu bushake bw'Imana none ukaja muri biriya, ukaja mu bintu n'ibindi, Imana izibanza ikerekerayo. Buri Imana iziduheza umugongo, rimwe na rimwe ikaduheza umugongo, twasenga ikazitureba igitsura, ugasa n'uhaye kubita ku rutare. Ariko kera uri mu bihe bya mbere, niko Yesaya yavuze ngo wibutse Imana, hariya muri 51 Yesaya, ngo wibutse Imana bya bihe byawe bya mbere. Usaba Imana kugira ngo wongere uhembuke, usaba Imana ngo Imana yongere gutiza ibihe byawe bya mbere, ngo ndetse uzibuke. Muzamwibuka ibihe byanyu bya mbere papa, muzamwibuka ibihe byanyu bya mbere, muzamwibuka za uramusho zanyu za mbere baze. Aho
Imana izitubwira ngo tuza tuyibutsa n'imunezero twagize, n'iminezero twanezerewe twibutsa, tuza tuyibutsa Imana. Ibihe twagize byo kunezeza Imana tuza tuzibutsa Imana. Niko Imana yabwiye Yesaya. Imana sifiwe. Abantu bacitse intege rero baza barangwa n'imvugo zibiri, bagira amagambo y'urucantege, bagasubira bakagira ubwoba. Ibyo ni ibintu biza bibaranga. Umuntu wacitse intege azarangwa n'ubwoba. Ikintu cyose kije imbere yiwe azavuga ngo kiramuhitana. Ubukene bwaza akavuga ngo uyu mwaka none undi tuwurangiza, kubera yuko yacitse intege, ntahembutse. Azagenda n'ubwoba bwo gupfa, akagenda n'ubwoba akavuga ngo uyu mwaka abana ntibazorangiza ishuri, uyu mwaka bazotwirukana mu nzu y'abandi, uyu mwaka bizogenda gutya, uyu mwaka itorero ntirizatera imbere. Bahora gusa muri negative. Amen. Ariko abantu bahembutse bameze nk'aba Yoshua, bameze nk'aba Kalebu. Kalebu yabwiye Yoshua umunsi umwe, nimwumve ukuntu ibintu biza bimera. Ariko naratangaye bakozi b'Imana. Aba bagabo bombi Imana yasize ibasigiye isezerano kuko aribo bazaragwa igihugu. Igihugu kimaze gufatwa, Yoshua yibagiwe mugenzi we Kalebu. Abandi bagabo 10 bose Imana yarabishe, basigara ari babiri. Abagabo bahamije Imana neza ngo barangize igihugu kimaze gufatwa, aramwibagirwa akigaburira abanebwe bose. Si iyo mpamvu cyane kuko atari mwene wabo, yari umunyamahanga, si yari mwene wabo. Ariko kandi igikorwa bari barafatikanyije, misiyo bari baragiyemo, yagombaga kuyizirikana. Amen. Aramwibagirwa. Kandi Imana yari yaravuze ngo Yoshua nubwo atari umunyasiraheli muri iriya miryango yose, azoragwe igihugu Kalebu. Niko Imana yari yaramubwiye. Kalebu azaragwe igihugu, azagire umurage mu gihugu. Yaraza amakuru neza, yarayafite. Aha muri iki gice twasomye, Imana yaramubwiye ngo ukuye wowe na Kalebu ni mwebwe nzoha igihugu. Mu bagabo muri generasiyo yawe ni mwebwe bagabo bazagira mu gihugu. Ayo makuru senti yarayafite. Abantu bari mu gusangira ibyiza, bagasangira n'ibibazo. Ariko cyane cyane iyo abantu bakiri mu bibazo, ibisubizo iyo bibaye tibaza babisangira. Mugasangira ubukuna, mugasangira ibibazo, ariko mwagera mu bisubizo mwakibaga guhuza. Nuko etere imeze, nuko umuntu ameze. Amen. Ngo agabura igihugu cyose, aragitanga cyose. Ariko nkunda Imana ngo arangize, ngo asiga Heburoni mu misozi iriya ya Efurayimu iri hejuru. Ngo asiga ahantu mu misozi gusa hari amabuye, hari bibiri. Ngo arahasiga. Aravuga ati hariya niho abanzi bose bahungiye. Abandi twese twarafatikanyije gufata iki gihugu, none abanzi bose barikoalije, bose bahungiye iriya muri iriya misozi. Aramutererana aramubwira ngo hasigaye genda wirwarire. Amen. Bizabigera igihe abantu bakaduca intege, abantu bakatuvaho. Ariko kandi iyo duhembutse, ibyacu tuzatubigarura, gakondo yacu tuzatuyigarura. Ikintu cyanshimishije, komantere za Bibiliya ko zizazivuga ngo i Heburoni niho hantu hambere Kalebu amaze kuhafata, amaze gufata iriya province, ngo niho hantu hambere havuye ubutunzi bwose bwafinansaga igihugu cyose. Niho hantu hambere havuye amabuye y'agaciro. Niho hantu hambere havuye ibiti byaribuye byagaza bibaza imbaho zo kubaka igihugu cyose. Timumva ko kera yaragize ubukungu, yari province economique. Arasubira kandi ngo niho hantu hambere habaga atmosfere nziza, akayaga keza. Izo ni komantere za Bibiliya zibivuga. Amen. I Heburoni niyo yari province economique yafinansaga igihugu cyose. Ngo barangize igihugu cyose kirahembuka kubera iki? Kubera Heburoni aho yari yarasigiye Kalebu.
tukazucika intege. Nimba ukiri mu mwuka w'Imana ugihembutse, Heburoni yawe iracyahari, gakondo yawe iracyahari. Tukazugira ikibazo ngo baranyibagiwe ngo nzibyogo, oya. Nimba ukiri mu murongo w'Imana utarahwereye ugihumeka mu buryo bwo mu mwuka, nimba ukiri muzima mu buryo bwo mu mwuka, muri kiroho, nimba ukiri muzima, nimba ugihembutse, Heburoni yawe iracyahari, gakondo yawe iracyahari. Umva uko Yoshuwa, Kalebu yabwiye Yoshuwa, aramubwira ngo Yoshuwa we, ndatangaye, uranyibagiwe mu bagabo bangana gutya. Aramubwira ngo imbaraga nari mfite cyagiye, mfite imyaka 40, none ubu nkwije indi 45, ngize 80 n'ingahe n'itanu. Za mbaraga nari mfite cyagiye nizo n'ubu ngifite, uko natabaraga n'ubu niko ngitabara. Za mbaraga nari mfite cyagiye nizo ngifite kugeza n'uyu munsi. Baza mugenzi wawe gusa imbaraga watangizanye nizo, nimubazanye bukeye, imbaraga watangizanye nizo ugifite. Wisubize mu mutima, tumusubize. Imbaraga watangizanye nizo ugifite. Mureke mbabwira akantu kamwe gatoya k'ubuhamya. Ari ahantu twari turi abanyeshuri, turi kwiga, turi abanyeshuri. No, twagiraga ibihe byo gusenga mu cyumba, tugasenga kugira ngo Imana izoduhindurire amateka, Imana izatugirire neza. No, turasenga tugira ibihe byo gusenga. Ngira ngo mwinga twageza turara mu cyumba nk'iminsi nk'itanu. Amajoro makeya niyo twagiraga yo kurara mu rugo. Turasenga cyane. N'undi musore twageza dusenga ngo buce ngo abone akazi muri banki, aragenda ahunga icyumba birarangira. Ngo buce turamubaza umunsi umwe, ese byagenze gute ya majoro utageze usiba hano gusenga, byagenze gute? Ngo amara aratubwira ngo icyumba ni icyanyu mwebwe bashomeri. Icyo yashakaga yari yakibonye. Aravuga ngo icyumba ni icy'abashomeri badafite akazi, kaba twebwe. Ahita avuga n'izina ryanje. Amen. Tuzatinze nako kakazi nako. Buriya titukaza dusenga ngo twinginge Imana turi muri circonstance gusa z'ibibazo. Igihe cyose tugomba guhora duhembutse, tugomba guhora turi bazima mu mwuka tudapfuye. Niyo mpamvu Yoshuwa yabwiye Kalebu yabwiye Yoshuwa, aramubwira ngo za mbaraga nari mfite cyagiye ntabara, n'uyu munsi ndacyazifite, uko narwanaga cyagiye n'ubu niko nkirwana. Aramubwira ngo mpa gakondo yanje, zana hano. Aramubwira ngo ngiriya Heburoni irimo abanzi bose, niyo bagiye kwihuza, genda ubarwanya. Arabarwanya arabatsinda. Iyo ugifite imbaraga z'Imana uzutsinda abanzi nubwo baba ari benshi. Ariko iyo wacitse intege, niyo yoba umwanzi umaze gutera ubwoba. Mureke duhembuke. Uwiteka we, hembura umurimo wawe muri uyu mwaka. Mu bihe bisa nk'ibi uzawibuka kubabarira. Mureke dusabe Imana kugira ngo Imana iduhembure, kandi buri muntu wese yisengere kugira ngo Imana imuhembure. Wigenzura urebe nimba za mbaraga zawe za zindi watangizanye muri uramusho ya mbere nimba ari zo ukigira. Abantu benshi ubu nyine basigaye ku mazina. Abantu benshi basigaye ku mazina. Ni pasiteri w'izina, ni umuyumbe w'izina, ni umukorari w'izina, ariko imbaraga z'Imana zaragiye, amavuta y'Imana yose yaramuvuyeho. Bwana sifiwe sana. Amen. Abantu benshi ntibakiba ku gicaniro cy'Imana cyarazimye. Abantu babaye ahantu bageza bacana amakombe barabizi cyane, cyangwa abantu bageza bacana umuriro uyu w'ingwe. Igicaniro neza kiriho umuriro, nta pusi izayegera umuriro. Ndabivuga abantu bakuru barabizi. Ahantu hari umuriro neza, hari umuriro uhaye waka, nta pusi izayegera umuriro. Ariko iyo umuriro wamaze kuzima, abantu bose basinziriye baryamye, umuriro ugashira, hagasigara umunyota, aha hagasigara ikiyengera. Aho ngaho
hajya hari wa muriro mwinshi n'ipusi zikaryama inyawo. Impamvu navuze ipusi nuko nzi neza kuko abantu benshi batazi inyawo izina bazi ipusi akanyawo. Ni ukuvuga ngo iyo umuriro wazimye neza hagasigara ikiyengera hahandi niyo kaza kakaryama kakigaragura mu gitondo mugasanga kakwiriye iki ivu. Ariko iyo hakiri umuriro tikohegera. Niko natwe igicaniro cyacu cashize abadayimoni na satani aho niho baba niho bazabigaragura. Abanyantege nke bose bazatwigaraguraho. Ariko iyo tugifite umuriro w'Imana bazabaduhunga. Niko bimeze. Iyo tukiriho umuriro w'Imana abadayimoni baradutinya, abarozi baradutinya, abanyantege nke baradutinya. Ariko iyo umuriro igicaniro cy'Imana cyazimye muri twebwe, abasambanyi bazabatwegera, abarozi bakatwegera, abajura bakatwegera, bakatwikunengaho, twarangiza tukaza gusanga natwe twarabaye nkabo nabo. Nuko twagenze gute? Twarahwereye mu buryo bwo mu mwuka, twarahwereye, twarazi ntabwo icaniro cy'Imana kigihari. Biradusaba kugira ngo twongere duhembuke, dusabe Imana, Imana hembura umurimo w'Imana muri je. Hembura Haleluya. Hallelujah. Iryo ni ryo sengesho Habakuki yasenze. Aravuga ngo Uwiteka we, hembura umurimo wawe muri twe, hembura umurimo wawe muri uyu mwaka, kandi mu bihe nk'ibi muri iyi myaka uzawibuka kubabarira. Mureke dusenge isengesho ryo kubwira Imana ngo Mana, hembura umurimo wawe muri twe. Ijambo ry'Imana rituganze. Amen.